na me this year. Abanti bi nso a ye friend Stone Boy. Unim no. Oh, na go dey me yonko. Sa. Me ndi tem si bi. Okay. Today. Say I catch Bonsama Stone Boy. Okay. Ladies and gentlemen, welcome on stage, Stone Boy. Yeah, puya. 84, 83, 77. Again, never. Wow. Who's that? Bra. Papa, from me. When I'm from Sibra, from Cabere. Me pacho mi ni. Miss William from Cabere. E jawa from me pacho mi ni. Papa den. Me ye wadi bi pa. Who ye ma die bi? E dey you now dey hear me. Me need you. Me pe. What's that? Me pe. Wo pe me. Papa that na how? Ah, say na me dey me come me come fia wo sister sa me sa wo cross now. Papa show you what it. Open me. Me ba mam few minutes. Papa how so ba na mpo sa na ma we hwe. Be de ma obeti me yusu. Se me de sa na ma we nyina me de ma wa ontimi yusu. Me bo. Aha me busa wo de hwe. Aja hwe, obeti me yusu sa na ma we. Me ba mam few minutes. Me ma wo de. Mam few minutes bi me da. Na we na nka koto enko fwad eye watching one wodi na esa pempin case ma onya kotwa atene go me ya ya chi ma manage me what around me me see me pay ha ho na nya so ba na me wate papa me catch se fi ko so na nkasa nkwase so na nchimbe mwate again open me ha so ba na me what da pa wate why onya kotwa pa sa ya pempin case ma wale mu hu sa abo bia wawu wate wo mo tan wo ha so ba na me na ko le ge what if you go ask me who they remember actually say you ask me nothing or that boy Saje that chamber what I ask me me talk about just you be what classing the farm boy oh sorry farm man abua egbe amba sen so no e colleague have colleague ana fanyi ni ye ni kwasa wasi me se me pe o ba ti sei me so me pe o me pe o me di mo wasi open that eje konfu jin kwasa se nti we mu ma nya ndi afa hey that me so are eja me sra eja o me fa de na ma eja me sra why me ne dey fe ma me pe o me de so ha ze eja o tete mpacha me tete that ayo tabe o petete o jaro ye no Abraham nyame. Oh. Aja. Oh. Oh, jai. Au bai jai. But abet me jai. Amu dama. Okay, DJ. Oh, free fire.